Kubor ka Batisi TV. Lawan Rasha P dak Modrina Auto Enterprises, Maulai Nongkwar TSS Road Shillong, ringkat ka 3 Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendaila Shillong, bat ka Orange Nissan Lumso Po Shillong. Wan bantit ya ka Kali Datsun ready go batamai ka baskem bat biddor. Hakum kani kapor ka baki samla kibala nangla start kilamat ya ka jing'e ka bakraw hadu kata-kata man yorung hakakam sorkar bat kamtam na ka jingwan lingshop jong ka klam jingpang covid khat khandai henry wat la kataru na kaliang ki arngut sipara kibala rai ban yang halaki jong ki kijat da ka bakrsan daladi yaladi dangshen kila seng ya ka dukan di jingbam ne ka fast food knang bakindubla ban psaru yala ka yeng kasem la ai kerteng ye kene ka dukan jong kini ki arngut sipara kum ka Pams Hot Fast Food kabadon hayo maulong nongpo Riboy District kini ki arngut sipara arkme ki badai ki khon jong uba PM Namsao bat ka kong Bethilda Pamsong nakasnong umdu yaki balatip kerteng kum usamla rasong bor Pamsong arpusaus nem kerta ubala pendem ia ka jingpuli Bachelor of Arts na ka Sinod College Shillong kat baya upara arkmi jong upan ubala tip kerteng kum usamla babot nam hiam Pamsong ubadang arpuwais nem kerta unipat ubala pendep ia ka kerdan kelas 12 bat udairu ukhon jong uba Lorshai Waklang bat ka kong Sperlinda Pamsong kibana ka snong yaw maulong nongpo ia kani ka fast food la play pat ba da usamla Mission Tron ubadai uway ni kisamla uba juno senyang bahasa ke imlang ke saalang harengkat ke jingadon lang jong urang ba snong ke yo maulong uba akbar kharkongor bat kentubru yeki kime ki pa jong kini ki arngut sipara arkme kada bo pelong ini bagi play yang ini kadukan kalau ba kumbang ini ka juk pemantang ka jingpang ka bajur ba omde tan di kansa omde kementerian omde ka jingpang jong ka unemployment kabalaban kamtam yang kena kepada pulih putih la pendet ki degree ki kelas ki jungki ndek ki myo kam ki myo jam ndek ka pen phai jingmut yang abad ya ibabet badi para jonga kolong ba baling ini kebil ti tang ya kam surka kiwi kiri sapu US sapu Amerika ki mas ndap arpusan senam karta ki la yang adalah ki jungki kijak kilong self independent ada ki la baling ini la ya kadang ko pelong ini bangin yang no ala kisan kejar bangi sengi kan ka Pams Hot Fast Food bilang hakani ko por kadi ni tay no remba bagwa banyang ala kisan kejar bangi longor kinuksa nam takibe panikom yala dihi bangim dei ban depend tang na ki government job dengi la na kinu ki side business bagi mi kita ki entrepreneurs ki batmai nar kiwi kiri kila ban mi kita ki entrepreneurs ki jonki kiwi ki state kila ban mi ki entrepreneurs ndai beli kam state ni gele ajuni de kini kijing sen jungi ya kini ko kam de ka bahe de kalong tang isin jam iba hikam si step swa de bang kermen ba kajing wan ka jongki ba kajing longka la ko jongki ha kini ko por kajing kasan ko jongki kanang la ban ai mesim bagi kasan ini kanang bangin ang la ban kiu shu kam shkhamat bangin kam shaki senjang ki ba ar step lai step shkhamat kong pen pau ko sungu yu blai ba sut happy ya jimut ke jing perkhat ba pila ban beli ya di dukan fast food mah Pams Hot Fast Food belong la si jing sedang ibarat ban ni kermen ba aku ga sngi ba gani ga jing sedang ga barit ga jongpi kan selong sia ga ba kraw but kumba u mulung susu tham ong ba barok gi kam ngam ju sopo ga bainong ru ngayo ngingai scam ba kita ki kentian di ba mulung susu tham u lakren kin yo jaka ki do nur ki jong pi wala pila pendap ya ji puli ka pakam sakma dei pimdan pa kam sim ka sopo ban sim pa de ka kam na nakaliang jong aku murung ba snong na so bala ai de jingkit bok kirwang ba grunkat ba ki jingkir khu kerdo ba hakan ni hari ke por ka ba pi sim ya ki senjam ban yang hala ki jong ki jat ban sedang ban ngai scam ba dai ni ji sedang ibarit jong pi aku ya sni dan sa wanra ya ka nam ko burom wanra ru ya ka jingkersan ya pinung kong bat ya ka ye ka sam ni barabu habangila badlong kerak daladi ya ladi kabumut don syu uban tukla don ban di sini don ban pihoin nomor 4 kade ka kam ka bangi daladi ya ladi
ngali jong masuk tu nak bahaban lepas yang nomor masuk tu bag iyo kediat ne sibun rum dan bag sini dan bakeren nomor ba kadai jini dalam dari jing tres tahun dia keju kepor kadai pan kalah kami asno ya kajing perta kajing ya keren kajing perta sela gini kesini siapang ke influx ka ba kari bekerja bendri jungi I kumba kan sejak telep hagan ya ka usah kilai keren ya ke exit entry point bak engai kila nang ya sekarang tenrei ladangin la ban capture himangi ya kita ngim tan kam benda bandan ke entry ke exit ru nomor katai ladangin la ladang kimyo ban tre ha po ka negeri jungi kin wan leung negeri jungi mata gini ikut yung istang like fast food ka ba ngim juken mau la ne po sniu mono mede tok China ba masyat ki pa de ki nong wei ki la ban le ki ni chung ni la ban le te ka khubor ka ba kwa ban ya thu lem ya ki para samla jong ka dong ka jong jong jai bende ka jong ka la pato ngin yang ngalang jong nya ni trace itom pengini ban pat got ya ki kambaro tapi ni sotu ngila ladangi don kamat undan ko ngono ko ladangi don kamat tengen le jembot sim ya kata senjang pat ngila dah ka masuk bante la kamnya ka jembot tu jeng di wei pat ki cek bener yo sebenarnya dari jeni ki bawan ban kamai spa ka negeri jeni lengba kita ki business gitu. Jadi kubur sama kuat. Ya, para sebelah jangan negara gitu kalau. Ini sim hira lagi. Kadang-kadang gitu ni. Ini tray kamel deh. Haga jo upor ngin ai kamru itu be. Ngin ai kamru tu jangan mengelak bande kumne men kam berang men kam wetar men kam ngin hi baru kam. Kata kalau ada ini ban ai kam aja. Dan ada ngelak ban le kumne semat nang ni semat tang buat ini para ki jindon kam ada jing de jing ngelak ban le kalong kanuk sai ki wei ba ki wei ru kin tip ba kim de ban depend than ya ki kimi pa ban depend than ya ki men ndrai de ban sedang jong ki kam ndai tang ka kadukan ndai na gino ki jintrai ndai dia sedang jana de nang ba inlight na gino ke jing na kaleng jungang kitbok kriang ipi bakan ni jing sedang jing pi ai bakan long kabala ban kentiu ya pi bat tam ya ski gipor ai jing long ba jang pi utang gini tin pinjat besibun